โจลายเมทะเลสาบเรียงเตลโจลายเมไตรตีปมปัลไตรตีปมปัลเลยเมไตรตีปมปัลโอ้ยจะเอา yes ดาวว่าโจลองบอล yes ฮัมดุลิลลาห์โอ้โจลองบอลมันมวยอ่ะโจเลยมาขาดเจอไงดาวมวยชนะบางปอนนี่โจชนะแม่งเลี้ยวแม่พวกจับไปหน่อยสู้ยอมมีนที่นะโจบางปอนนี่ไปปีโลบางปอนว้าวว้าวจีดนักมวยเชียไปทะเลสาบมีปีกโลอะไรปีกโลกองมาโอ้ลุยกวายลุยฟาเซ่ทุกเลยช่องเผาอ่ะดีสอดมาลองดักมันไม่ชี้เลยโอ้แอมอ่ะว้าวเดี๋ยวตักบายจมรีบสู้ให้กระดิสุดได้ไม่ทีมบอดอะไรต่างๆนี่คือชีวิตเราได้ชมทะเลแซ่บเราเดาการทำไมจึงตีมวยบางคนไงตีดอกมวยขายดอกชนะปีปอนไผ่ปรามบางคนนี่คือชีวิตตัวเพียบจะสไนในชมมันทะเลเคยทาตึกในทุ่มมันแต่ตึกในกระปุกบางคนนี่ยังมันนอนวอดแรงแต่ไรบางคนมันติดเตี้ยจึงจีตรอมาปลองบางคนอดดังตนาตนายเต้กองตุกกดดักตนากดตนังบางคนนี่มาดาวปลองนี่มวยบางคนยมเคยจะเอาหายเลยตึกจะบ้าใจบางคนเคยขนองก็ไปแต่ก็บอดคามจะละหายก็บอดคามเลยยังเลยดองสปินนิ่งสันนะบางคนดักในตรงก็ไปแต่ยมช่วยได้ยมมันไอกบอยู่มานี่ดองสปินนิ่งเนี่ยงอนนะบางคนจ่อยมชื่อยมกบจมน้องทอดก็มายมดูกบคัสติ้งมาดองบางคนการเล่นทะเลสาบในดามใดนี้บางคนชีมยังอัดหมดครั้งบางคนจมมันโดติดโดปลองนะบางคนยังรอปลองมวยนะได้สะอาดให้อายกบอันปีนี้ให้ยังจมหนึ่งจมบางยมấy mà lại nhomจมให้sai sầmตีấy và甚至อัดhìnhโดปลองบางคนสำหรับอะไรนี้thầy tu chân tới khămกระแตะkhămกระแตะtới nhomกระแทกเชื่อแล้วnhom vọt đó vọt tới vì bây giờ tận nổi nữa bangคนแต่vì thầy tu hay vì lẽ nhỉ tôi nhập thầy ní chơi mẹ nó chập thì do nổiโจมวยเดียวให้อะไรนี่สมัครว่าตุกกอดโจลอีจอมตึกกอดคำจานเหมือนกันกับตายเป๊ปแล้วกอดคำตุยไอ้นี่จิกว่าติปีเยอะอะไรนั่งกอดปอดโจจะวิกราวไว้เนี่ยไอ้เป็นนี่ยังตะดูปลังตรอปลังเซนอยู่ที่ไหนยังช่วยรอปลังหน้าแดดฮาตาเป็นเมียนเปรย์สต็อกแล้วบางคนไอ้ตะเปียงเมียนกับเราเป็นไอ้นั่งเยอะไงนั่งnhom chỉ một đòn này ní khơi một lần ní với sả lọ hay dương ai cục bàn pin nhẹ này tao mới nhom cục bàn phải chỉ pi xài con đi với chơi nhau với cào không còn bàn vọt anh nào mới tiệt con điệp chó cái này này hơi nào khám bằng bọn
còn lại nắng đôi chi dương kịch hạt đồ blòng á dương trùng hay gì là mong có tái nó không blòng nắng muối nhông mà toàn bàn cục hãy cái lại nắng nhông con ta nhẹ tới cục mặt trái lên như nè sao nâng kham rồi mày không tệ nha nhảy tệ mày chơi tệ ấy ô mà ấy vì trôn còng túc con vồn cái lại nữa trôn còng túc mà vì trôn còng túc thôi nhom về vài mù hay lời ban đã tục ban sớm bài cho bông vốn chỉ hình tên này thầy vai chỉ pi lỗ đai rồi tha pi lỗ mà khang mấy chân này bông vốn chuyện chua bông vốn bạn mua vậy chua đây mặt mỏ khác chưa này đau mua chuyện nào bông vốn đi chua chuyện nào mình liêu mẹ mua chắp cái nó sung nhưng mà miên thế đó chua bông vốn này hai pi lô bông vốn wow chiết nhỏ đài thế đã không lăng chứ chỗ này pi lô chứ pi lô chứ ok ba hai mặt nơi qua tục bây giờ cái này nó khăm sát mình tên không còn nó này tay giờ là tha ở bàn bài camera không cònความvui trường to giống thà còn vọt tới đang tại chỗ lá rồi còn đó không bị cái này ô lan tụi à xong tên rồi này ô lan tụi cắt trăng rồi nhé đón cắt tuần mà yes ហើយសម្រាប់ឡងនេះហ៎បងប្អូនហើយត្រីច្រើនមែនតើបងប្អូនស្មាត់ក្បាលទុកគាត់យកនៅហ្នឹងបែរជាបាន5 6ក្បាលបងប្អូនមានត្រឹសមានទូចអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងហ្នឹងខាំខ្ញុំហើយត្រឹស2វត្តធ្លាក់ត្រីទាំងអស់វត្តធ្លាក់ត្រីបងប្អូនដោយសារយើងវត្តចូលមកហើយវាតាក់នឹងស្មៅឲ្យហ្នឹងក្លុកហើយវាជ្រុះត្រីខ្ញុំស្ដាយធំណា yes ចូលកាមេរ៉ាស្អាតហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបខមមិនដល់បងបងបើសិនជាបានតលេងអីអញ្ចឹងទៅបងជាយាមរកប្រឡងដែលហៅថាមានតាគៀតមានដូចថាលក្ខណៈថាបើសិនជាទុកគាត់ស្គាល់ទៅពេងហើយគាត់ទៅដាក់ហ្នឹងអត់ខុសទេពូទៅលឿនកន្លែងនេះបងប្អូនខ្ញុំជ្រុះមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំជ្រុះ3ក្បាលនេះប្រហែលជាលាវបងប្អូនខាំ2តង់ខាំក្លាប់សខ្ញុំគិតថាវាខាំកាយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំវត្តលឿនទៅពេលវត្តលឿនទៅវាចូលដូចអត់ស៊ប់មិនទេបងប្អូនវាចូលអត់ស៊ប់ហើយមួយវិញទៀតអាចជាខ្ញុំយកឆ្អោមួយនឹងមកហើយវា apply អាលីបងប្អូនដល់ពេលអូសមកនោះនៅចុងកផ្លោកនោះចាំខ្ញុំដាក់សញ្ញានៅចុងព្រៃនោះហើយខ្ញុំអូសមកដល់អាស្មៅហ្នឹងដល់ពេលតាក់អាស្មៅហ្នឹងទៅវាមានဇើហើយវាកន្លាច់ទៅអូយទៅស្ដាយមែនតើណាបងប្អូនហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណដែលបងប្អូនតាមដានកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ម្នាក់មួយបងប្អូន